Mahatma Gandhi hong kiti tingle ilung thim uwa kilang masapen chu hi le sumlim hi sumlim hi lo jong le India adinga father of the nation India nampi pa amazina independent nakimu a chu tingle ma hin chamna data khat mi ha mi phata dana chun gelvin chu tingle India ti adinga jong na tampi na tongdo party a chun AGUV palin khu hong chin hi le ki jong class 1 na pat class 10 ge kasima chun Mahatma Gandhi Albert Einstein Mother Teresa kiti ho mi pata ngina ju ke in la kenjong class 11 ho kahin simpan tan 12 ho kahin simpan pan hi le tila kanangai sangle jamta ka hen ho Mahatma Gandhi Albert Einstein Thomas Alva Edison Mother Teresa kiti ho jong he mi phamo za ka hin mu in kana bet dar he jingin hinla Adolf Hitler Osama bin Laden ho hin khoto simjang phatecha kulgil na kin nei tan hi le ama ho jong he asbe set puvin ni phata ni thu vin hi hitabang choi hi class 1 na pat 10 ge hi textbook nga ki sei ho hi isim le chun mi hin khu a phalai bu ki sein 11 le 12 fa pana khu mi mitlam ki kiaw ha ta bang hin ji a chun thil adi choi heting le chun e chun hoi chu pha ham hoi chu si ham mi sei lo wa chun ki he ji e hitabang chu hi tu lai khang he ji chun ken jong nang ho namit lam ka kiaw pi jin ba hi mi tampi in mi sit ne gun set kamu hi lo le ka sei dana na gel jivin ti jong chun na gel do divin ken tip min hi cho he lisin am hing khat ki ta jina hi headinga poimo ta kha cho hi tuni ni khu a he Mahatma Gandhi aphat mo na thu hi lo le abol khil ho jong chu sei ding u hin hin la cho jong he mi tampin ka sei ting la ata he pui zo hi bovi na zo zo wa mi hil ji ho ti an sei ji win e je chun tu ni hin description a he ka thu sei ho hi na ta san lo lew na check the ni ding wa thel gi chi ho he ka ko yin na hon chong na de lew na check the u hi in pe la Mahatma Gandhi thu sim chu phat mo no cho panjing u ti ama phat mo no he som sei ding u hin tu hin asom na cho som na achun pan u hi ti India gam sunga chu Jawaharlal Nehru hi esu ke bin ama he India adinga prime minister ama sapen pa chu hi in ama achanu Indira jong hi muslim pasal khat Feroz Khan ki ti tahin ani ke chengin in la Feroz Khan chu muslim mi ho hi in Mahatma Gandhi in jong loipa Jawaharlal Nehru achanu to muslim ho khai ke chen het pa chun Feroz Khan jong cho Khan chu muslim ho phungmin hi in aman jong khana pana chu India ho phungmin Gandhi a chun an helpi in hi hicha kuna chu Indira Gandhi a kuna Gandhi in sungmi te hongum Rahul Gandhi ti a hian ho hi e ho zu si hin Mahatma Gandhi acha te ason dana chun gel jivin hin la ma ho son chu hilowa Feroz Khan a kuna hong hi ti jong chu hilai chun he team dewin ken ta sanin Mahatma Gandhi apapun muslim kha jong chu hindu so na ding chun aphungmin an help e asom na achun aku na achu hi la caste system India gam sunga mi ho he abe a divide hi lo le hop khen na a ho jem ho atum again the jem ho atum abai jamong mong ho tum ti a ke hop na hi Mahatma Gandhi hi an support le na gp kha chu hi e ma ji a hin Hindu le Muslim ho ke ka azong chun na sata in ke hop khen na ana umi ting le ama hin anim ho zat ne ho anim ho chu na ni ti in ana kozi in hilo le horizon untouchability low caste in na kozi in ama ho chu Hindu ho tempala lu dingin jong Gujarat gam sung ho achun ana phalpun chu ting le ama area ho azong chun ana phalpun hi untouchable ki ti ting le again thei ho athing ho chun asang ho chun to kha le ama ho nen ding ten le ta salam hen lang thagaw la ma jong athin lo ding wa jit wa chu untouchable ti a namin bo ho choi hi aman untouchable thu letter aji na chu khat chu English aji in khat chu Gujarati a chun aji in English aji na chu hi le hitabanga zatna ki khen ho hi umloading hi mizo si hi thakhat hi win ikibang vi itisan u asan su ke yitin na sin hin la Gujarati paper an seya chun hitia kasa akhen khenna ke hop ngai ti thu chu Gujarati paper pa achun an seikin in hi 1932 kum chun Gandhi in jong untouchability ho akuna chun ki thu pina dingin 1.3 crore rupees cho anadong do in hin la hi cho sum cho hoilai man ham achi na pen jong cho tuni chan kin si chin thewang hinai pui
agi na chu hi le India to Pakistan ke hopna India hi gam Bharat ne kiti hin Bharat chu India le Pakistan hung ki su ne hi Mahatma Gandhi ta ji jong hi da le tu ni khu a jong he gam khana in din the u hi Mahatma Gandhi Jawaharlal Nehru Mama Jinnah Gandhi ama ho chun Pakistan akisip ding chu ana dei u hi in la pasal khat wang chun Mahatma Gandhi nang na thi to ka se a itabanga Pakistan ke puding hi theipon te tin na ti ting le chalai khanga chu Mahatma Gandhi in jong agal mi te ti deham Pakistan te lamkai pu Viceroy Mountbatten to chun phatecha ke ho theina cha na nein aman jong Rashtrapati Bhavana chu Viceroy Mountbatten chu ga ki mutu pi in amani jong lai chun lim ki lahonin ahlipa le lunan jing in hi ga ge leu chun Mahatma Gandhi to India te lamkai pu to Pakistan te lamkai pu chu akimutu a anui hon chu EPC am ti an gel mai thiu hin la ma ho khang laya condition min namuda dan chu e ho context sa he compare ga ke bole e ho lamkai ho jong he mi le te to ki tu lo ki na lai pet ta wa he lamkai o ho khat mi te te lamkai ta chun ga ki mutu han lang amani jong ki pa te a halipa le luna nui han hen lang lim ki ta le iluhan di uhi ito bang condition khat lai chu ne hi in aphat du dung zu ya chu Mahatma Gandhi jong chun ki mutu pina anani jong le ito banga nui no ho chu ana bol dala chun mi pi chun yam khana jong chu gel the hin hiti nui ji chun mi tampin ana muda lo ki ni asigi na chu hi le Mahatma Gandhi hi simple ta hin khumang mi hin punkang ke use ki vana simple tan khumang mi da na chin hevin in lama hi jela uma chun jela ke thu pi ding chun mi thum an ki ko in hi janting le chun ma chu in sunga chun umji in sunting le hin birla sa chun an umji e birla se hi le in num ta khan hi in ne het alim chun mu nom lew Google la chu birlas BIRLAS an holeu chun hi agup na chu hi le Mahatma Gandhi hi en khulum ke ya non violence kina kibo ki sauman lo de thu a seding apha azo kile thu ding ti he na chepi hin la first la second world war la ya chu ama je a hi India mi tamta gala na chi a mi tampi na thi a hi Mahatma Gandhi jong hi British te to na ki thu a India mi te gala dinga mi tampi ana puido hi e anga na a chu hi le Mahatma Gandhi hi homosexual relationship homosexual ki ti ting la angai dana yel mai thiu hin tu lai khanga homosexual hi mi khat le mi khat ki ti mat ki ti chu a hi e ama Gandhi hi Africa gam sunga South Africa anum lai chun ama jong hin mi khat Herman Kellenbach ki ti ta chun analum khom ji hanin in kho na mang hani Gandhi chu hi chi a chu lawyer aga sim hin in la khat nu chu Kellenbach chu French day architect in sami chu a hi in Karen ba song chun Mahatma Gandhi dinga chu South Africa chun building to pi ta khat le gam tampi en sung mi te ding chun ane pi in hi alina chu hi le Mahatma Gandhi hi racist hi zat hi lo le nam mu neu na hi lo le apam ho noi si na kiti chu hi South Africa chun 1893 apat 1915 ge in umin Amazon South Africa lai chun India ho jong alhom ji uchun India te jong mi he the hilole mi za the hi thein ding chun ki phin na ho ajong chu tampi chu ana bolin India te jong chu British te in ana to phau hi ji chun ki phin na ni ji ubin hinla agam ni te Africa te jong chu ki phin na ni ho chu British te sapkang te cho sang pe na ko yin abana chun India te cho ko yin anim pe na chun African te ko yi adi ding dol cho India te to African te cho pang khoma riang khat hi vetia an sei di hin in la Africa te sanga chu India te ka sang zo vetia an sei kit chu Mahatma Gandhi thil bol khel pe na hi e keu se chu hilowa South Africa a ki phin na je a Mahatma Gandhi jela miwam ho to koi khom ba jong chun ke hi miwam class anim ho anian ho ta hin ko khom thei poi tin jong complete na bolin hi etia South Africa mi te Gandhi in munim na nei ji chun 6 October 2016 kum jong chun lecturer ho le student tampi jong Mahatma Gandhi statue
college university ana kitung chu la na dingin ki phinna na nei uvin hi le Mahatma Gandhi statue jong so Africa te ibanga anamunia wa noisi a ihon college wa statue tung vitin ma hon jong ana la pi tawin hi chekeu se chu hilova 1906 kuma jong chu bapta rebellion khat anu umin bapta rebellion na chu Africa a mivom ti la chun ngai pun black man ho jong chu ki phin na nei uvin hi le Mahatma Gandhi ki thupi na dungzui chun hilai chun mi tamta an thilo ovi South Africa mi te chu thum chan na chu hi le Mahatma Gandhi hin ana to khom pi pa chu ana zo hlep ana nungsun ama an to khom pi pa chu hi le Subhash Chandra Bose hi in aman jong a holim tingla ka chapa banga ka gel hi tin jong ase yi hi chikhanga chu India Congress te jong chania an khom ba khat chu left wing khat chu right wing ki ti hi right wing zo e ho ga he the dinga chu Jawaharlal Nehru ho loi mi ta ki ho wa chapna muding te ho chu hi in left wing chu hi le Subhash Chandra Bose ho ma ho chun British government te chu galatul bola government forma India country muding chu atiu hi ma ho ki ka jong chun boina tampi umin hin la chomlang pena chu ke seile India Congress a jong chu lamkai kilhen angai tan ise lamkai chu ong kilhengin hi le Subhash Chandra Bose hi tan Mahatma Gandhi wang chu left wing right wing awang cha kha cha cho na support pun in la Mahatma Gandhi chun Subhash Chandra Bose wang hi India Congress a president hi ding ka dei pui mi chom chu thleng u tin ki phin na nei tan hi le ama ho in jong atha be a India Congress President ding cho alheng uvin hi le Subhash Chandra Bose mama cho ong kai tan hi le Mahatma Gandhi jong chu alung ahangin Subhash Chandra Bose chun India Congress chu adal ha lo le ken jong an kangol ding ka thi chan gya kangol de hi a sei pha chun mi tampi in jong Subhash Chandra Bose chu adal ha tawin hi le achai nan Subhash Chandra Bose in jong pai ni lo pha chun ana to na ku na chun ana hai tai resign ana bol tai tingle khang ma chu Bhagat Singh jong chu hungmin chi che jingin British government te jong chun Bhagat Singh he hungmin chi che a hong phau che chu ama ho dinga danger hi je chun Gandhi ki thu pi na zal chun ama chu ana that win hi ma ho enjong legislative assembly a cha bom hin pulut win a hung ki sei du win ki ho ka he bom hin pulut ho neiman win tin na season hi in le lai chun Mahatma Gandhi in ama ho chu British government ta na ki ho thei ji chun a thi naw dinga ku na chu a hlat do thei diu hin in la Mahatma Gandhi chun ima cha sei lowa ana tha sa ji chun tu ni chan ge hin Mahatma Gandhi jong na satain amin se Subhash Chandra Bose ku se jong choi kit lowa agit na acho hi le Mahatma Gandhi hi ajinu thi jong he ama the bo mo hi ama jong in mona Agar Khan Palace achun Mahatma Gandhi le jinu jong chu British government hon hongman win ajinu jong chu pneumonia dam mona ani win penicillin chu ki kap le dam ding hin hila Mahatma Gandhi in hi chi lo ki kap ding so na dei pui aji chu hi chi chu foreign ho lo hi in hi chi lo wa hid nam pun te chi sanga sa pathina ki ngai zo de tin ana seitan hi le lo ni ki kap lo pa chun ajinu jong cho adam mo che jingin malaria ve ni thitan hi iskeu se jong zo hi lova hi chinia kuna chun aman jong pathin ata san na cho ana dal ha in ama jong hongdam mo pa chun lo rak cho anani in lo cho ni ki kap tai akuna chu hi le Mahatma Gandhi jong sei bang chun sexual relationship anani yi ama hin zon na hin khu judon ho akuna kise kang the tin an sein hin la a hi kumsom legi le kumsom ni lenga ke ka ni me ho to hin an gi khom ji ni hi ichi mi tampin haza kha lo mai the u hin la ta wang cho a hi e aman se chom brahmachari experiment he ka bol he tin se yi nunga ho to gi cho ichi brahmachari experiment a hi itia mi to umba nga cho thilsi bol lo na ti a tes na hin ama ho custom dung zui chun hi chu ka bol he tin an se aman khom pi te ni nume nu chu hi le activist Bengalis activist Danish missionary ama achanu Mendelin Slit ama he Mirabel Doctor Social Near Minakuna kila hi in
kum som le gi hi in chuting le jinei lo numei chapang khat manuga kiti kum som le ku ta chun an jiu vin hi amani ta hin phat chan si in Mahatma Gandhi da chun an khom bin achina wa jang cho ani chi khom jiu vin alim jong tampi namu kha ding jong ka king cha e amani hi Mahatma Gandhi to kibop ji hi ji chun ashram kiti dan kas dung chui a khop dung chui wa dan bol ding ho cho Mahatma Gandhi to kibop ji ji chun amani cho hi dana kuna chun anakal lo win azaw sa ji pu ve Mahatma Gandhi thi chun Mahatma Gandhi achapata ta Manu Gandhi jong chun apa thil pabol lo ho nimi ho tum khom ji thu ho chu aman na ding chun nimi pe pi te ni chun diary gup le ge lang hi anaji hon hi in hi jo zo si chu an hal la in Mahatma Gandhi min si lo na ding chun an sumangi hi chan chun thu sim chi ki cha in Mahatma Gandhi a chaina ka hin do no mu chi hi le Father of the Nation na dinga fitna hinam fit lova ham ti jong cho hin se dingin ka hin ti movin tulai bang mun tampi Facebook han lang YouTube ma song le pulling an bolwa India a Father of the Nation title hi Mahatma Gandhi le Subhash Chandra Bose hi koi zo pi de ham tin a hin bol jiu win hi le atam zo hin Subhash Chandra Bose tin 90-80% hin vote bol jevin in Mahatma Gandhi hi tuni khugin hin lai aban video ting kimuto kit tauti